The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlei than na thongni kulathum Vaupi nukulanili Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiangi achangmi thongpang chheukhat ngai than na usi Chinramkul hakapeng bungjung kholein arak kaimi SSura kable chinra kapna kara kadaunak achuake SSura kablein athi mi le hliam mi zong an tia thei ase bungjung lein arak kaimi SSura kap zakhatin zanhi karlak song le chinra kapna chu lungchoi kholon hakhalei kapa April nikulani thum chuna khan anikap SSura kapna hi lei khothar an lomnu in khoika leida ankal ti hi kan halti lona in April nikulani thuma hakhalei panin ankal than tia tual chungmi pakhatni de chimpho sa achim April nikulani thum chun suimilam hlein hi songin SSura kable chinra kapna chu lungchoi le lamtuk kara fak ngain anikape Zaanlei suimilam pathum tiang song anika hnuwa ka daunak adai tia thei ase SSura kapna chu voidang anchol changning bantuk silowin chuna ani thup hna e Zaanlonga ralam an sial tia chinral kap he nei niamina ummi pakhatni de chimpho sa achim SSura kable chinra kapna ka daunaka SSura kable in athi mi le hliam ma pu mi zaimazat an umna in azat tu chu fiangin kan thei kholo chinra kap tu chu an himdi tia achim chap SSura kap ni hakhalei panin ralam an sial ruanga kan kolam thluana a ummi khwami hna chu a himnak hmuna ralhrialin anjam hna tia thei ase April nikulani thum zan suimilam pasari in pariat kara SSura kap jet fighter ni chunchung khwa thlachamnak ina bom athake thlachamnak in chu arok di na in khwami chu an himdi hna tia tual chungmi pakhatni de chimpho sa achim jet fighter ni asho mi thlachamnak in hi Gospel Baptist Church thlachamnak in ase chunchung khwa chakleya a ummi asitia thong akan thantu ni chun achim arwang umloin kan thlachamnak in SSura kap ni bom an thlak mi hi kan biaknak le khri fa mi zeire lo asitia tual chungmi pakhatni chun achim April nikulani thumzana SSura kap jet fighter chu hakhale akiang kap khwa a vaitam ngai azuang tia thei ase chinramkul tidimpeng kaleile tangyen lam hun pakhata SSura kap le CDMC in ral kap na chu nihin April nikulani li jing suimilam pariat luka anikap tia thei ase April nil heriat lewa kalein chinram leya arak kaimi SSura kap motopali chu tidimpeng Kennedy tlangin antume ankir leya atuban tukin ka daunak achuak tia thei ase nihin jing suimilam pahra la cheu tiang kalein siamngan 120 voisari song taingen le hoin anka tia thei ase kalemiwin arak kaimi khwaltlong moto zong SSura kap ni andir tere khwaltlong mi hna zong ral phom handinga an tlei hna chinramin kalemiu leya atum mi moto hna zong taingen khoponga antap tia thei ase sagairam then chongu penga SSura kap ni ankhang mi khote panhi sina NUG Department of Humanitarian and Disaster Management ni phai sabom nak anvapek hna tia thei ase ya jido khwa a chet singkul waya khwa a chet singra anbom hna e chu bom nak phai sa chu mongyo amin lam shroi tu hna ni April nikulani thum jing leya kanvapek hna tia mongyo amin lam shroi tu chungtel pakhat asimi ni achim SSura kap ni ankhang nak he thathum leng asichang khwa upani bom an kan hal ruanga kan ma ni NUG chu kan bachim chin hna e an sin vakal ok atlam tlin lo ruanga a himnak hun pakhata kani tonge bom nak phaisa chu kan kuta an kan pek tia tuan vo ngei tu pakhat ni chun achim chong upeng khote panhi in khwami hna chu an in le an lo pat ngam tilowin a himnaka ani rol chung hna e NUG ni an bom mi phaisa zong khwa upasina kan up tia achim chap SSura kap ni thongni kulathum January tha khan chongu peng khote I ralam an raksial liawa ya jido khwa an khang e in zanhi leng achiam waya khwa zong in somnga leng achiam ve tia thei ase sianram kul ni chua le tachile pengkoma tachile in mungyong leya akalmi moto pakhat chu nihin April nikulani li jing leya khan horkuanga atla e minung pathum annun nak aliam pina pakhat hliam ha fak ngai apu tia thei ase hliam ha apu mi pakhat hi a hliam ha afa deu ruanga mai phiat si ina an kalpi tia bom chan tu phuni an chim moto ale nak huna chun
mai phiat mi bom chan tu an kale hliam ha fak ngai apu mi pakhat chu mai phiat si inna an kuat adang hliam ha pu mi chu takin ha mi bom chan tu phuni si indanga an kalpi tia thei ase mai phiat peng chunglonga april thla chunga moto changsul nak veithum achuake minung paruk an nun nak aliam pina hliam ha pu mi minung hleisari an tia thei ase sagairam then kanbalu peng paji chi khopong leduin singkhwa a april nikulani ni a khan ka do nak achuake assessura kap kulenga nak klomlo an thi pdf pakhat hliam ha apu vetia kanbalu peng malai munram pa ka pha in tron vo ngei tu ni nihin april nikulani lia achim april nikulani ni a assessura kap ni paji chi khwa a bom an thak nu in chunitlak ka do nak achuak bomin kan pu no na e maiton zongin kanikap assessura kap athi mi na chu eucalyptus thingkung tanga mein an khang na tia kan balu peng pa ka pha in tron vo ngei tu ni chun achim leduin sing khwa chu paji chi khwa in mengkhat luk a hlat na ka ummi ase april nil he khat leo assessura kap ni bom an rak thak tana khan leduin sing khwa mi pa pali zong annun nak arak liam ve leduin sing khwa ka do nak ade in huin assessura kap ni khwa chu mein an khang e tual chung mi pal he ruk zong an tlai na tia thei ase assessura kap ni april ni khata paji chi khwa chu bomin an rak thak ruanga tual chung mi za somruk pariat annun nak arak liam pina april ni kul jing leya paji chi khwa le apong kam chu fighter in bom vai ni an thak chap ruanga khote pasar in khwa mi na chu rashialin anjam tia thei ase april ni kulin nikulenili tiang sagairam then sagaing pengchung khote paruk ingsa muta tongmyo santit yotong ledipin koi khwan ha chu assessura kapni an khang ruanga injali song an chiam tia tual chung min hani khitit media a an chim assessura kapni an khang mi in ha chu ingsa khwa injani somruk pasari muta khwa in insomli pakwa tongmyo khwa in inheruk santit khwa in insomthum pasari yotong khwa in ngan ha an si dipin kwai khwa in inzaijat da akang ti chu fiangin kan thei khori lo te an chim sagaim pengchung pyo so thi khwa asimi choipung khwa chu kol ti toi poilewa mipira kapni drone in bom an rak thak na e athi mi le hliam tur mi an tam tuk ruanga choipung khwa pongkam a ummi khote na chu an khang nak asi tia tual chung mi pakhat ni achim assessura kap na chu yangpin win palik sakhan leipanin an kal tia achim chap karen ramkul baan peng assessura kap mesita sakhan chu KNU brigade number pakhat le tangti phun hani similam cheuchung an ka hnan huwa an lak kho assessura kap panga an thi e meithal zong an lak tia thei ase nihin april nikulenili jing similam pali le chewin KNL le tangti phun hani assessura kap sakhan chu an ka e jing similam panga a an lak kho tia KNU ni chathan an chua sakhan ka dau naka chun assessura ka panga an thi e meithal zun li le kwan thong kha zanga an lak tia thei ase mesita assessura kap sakhan chu KNU ko thu le munram brigade number 1 le number 5 karlaka ummi ase sakhan chung ummi ra kap ne khwatlong min ha chu chekhlat nak an tu an ha pina ralphom handinga an tlei ton ha tia thei ase mesita assessura kap sakhana hin ra kap thleinga an ume ral ka pasani an sakhan an zam tak kadau naka KNL lein athimi le ahliami an umlo tia thei ase Thailand ram tak pengkom meso khochua nak cheketa zilphortu moto chunga Myanmar ram mi plai thum tlai an tong tia Thailand thongjam tu nhani an langtar April nikulen thum jing leya zilphortu moto chu Thailand nol ngai tu nhani an cheklewa Myanmar ram mi plai thum na chu an tlai na tia an langtar moto kuanga zil chu akam lekama an chia e alaya Myanmar mi palhai thum na chu an chia na chu chunga minung palhai ni hi April nikulen ni in Thailand Myanmar pe tlai nak number 1 hlai in Thailand ram chunga chan karlak lu kho nak le ma angai e alut mi an si tia thei ase minung palhai ni na chu me sawa April nikulen ni riat tiang long nak nol angai mi an si e Thailand ram zonga me so longa nak nol angai mi an se chukam hun chun Bangkok leipanin riantuam dingin kal ani team tia thei ase Myanmar rami palhai thum chunga minung pakhat le motor khal tu pa chu Thailand ram lu cho kho nak te te an ngai lo ruanga upadi ning dan tat dingin meso palik sakhana an kalpi na tia thei ase midang palhai ni na chu zaitinda an torel te na lai hal aseri lo tutan kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong tar ri lai
The Chim Post thazang akan pe tu lam dilak chunga kanilom kan YouTube channel The Chim Post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin som na